karabu aho bambwiye muri commentaire nyinshi ko narose umusheri w'umuzungu agiye waje tugira amafiti kujya ku rudodo tubo bafata kujya baya gose nyuma baguta amasote ugasanga gose baruguhaye gusa wesote nayo waruzi. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Tubaramukije abakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV, abakunzi beza mudahengeshanya kudukurikirana kuri TV yacu Tarsis Hope Ministry TV, kuri mikoro muri kumwe na Parfait Ndutira byose. Turi kumwe n'umugenzi wanje ngaha Nana. Tuva bien. Okay, narinda gukumbuye cyane Nana. Ego nkuko mwabibonye ku ma YouTube kuri channel yacu ya Tarsis Hope Ministry TV. Mwarabonye yuko twafashe urugendo rwo kuja mu Rwanda, naraserukiye timu ya Tarsis Hope Ministry TV, narabaserukiye twaragiye mu Rwanda aho twakoze ibikorwa bidasanzwe. Turi kumwe na wa muntu nyene mwabonye haje nyene kuri YouTube yitwa Karabu aho bambwiye muri commentaire nyinshi ko narose umusheri w'umuzungu. Rero umushefu wacu mu boss wacu yatwimviriye ko tukaba tugiye kutugira surprise. Uyu niwe yasigaranye ibikorwa byo muri studio aho nagenda niwe yabisigaranye. Rero umbosi wacu yashatse kutubwira surprise keza nkaka. Bakunzi bacu beza mudahengeshanya kudukurikirana, mugumane natwe, urugendo turarutanguye. Murakoze cyane. Tarsis Hope Ministry Ramba, Tarsis Hope Ministry komera kumikambi yawe, Ramba kurukundo kwawe komera. Tarsis Hope Ministry Ramba, Tarsis Hope Ministry komera kurukundo kwawe, Ramba kumikambi yawe komera. Tarsis Hope Ministry shirame ridaranira inyungu, shirame ry'umurundi w'Amerika afatikanyije n'umukobwa wiwe Tarasise Chaserine, bakora ibikora inka birambire ntibibagire iyo bavuka, nubwo ari kure namba ntibaruhuka baba batwibuka. Tarsis Hope Ministry, Tarsis Hope Ministry Ramba, Tarsis Hope Ministry komera kumikambi yawe, Ramba kurukundo kwawe komera kurukundo kwawe, Ramba kumikambi yawe komera. Abakunzi bacu ba Tarsis Hope Ministry TV, nkuko twabibabwiye twashyize muri cya cyicaro, byagenze neza. Nizere ko muko muradukurikirana, byagenze neza cyane. Nanakumundaba ubwo mumbazi iki Ibibazo birenze ngaho mbaza rero. akunda haze nanyoye nariye numva ndi free nyine kukubaza ikintu cyo cyose. Mbaza Ikintu nshaka kubaza kirenze, nshaka kubaza ikibazo kimwe. Byagenze gute muri voyage wafashe wiruka gufata urugendo? Byagenze gute? Shaka ushingira intahe, je nagiye numva uburoho, numve nyene ko ari akantu nyene nzorabe ko nzojayo nyene. Byagenze neza, nitwari kugenda twese urazi
hariho umuntu ashobora gusigara mu rugo gutunganya ibyo mu rugo urabizi nawe na cyane cyane ama narosesha umuzungu w'umudiyasipora naramubonye ndabura ingene noshikira nyene kugira ngo mbaze ati mbega atari shaja ubona ni bora naramuronse ayo makuru amakuru byaragenze neza cyane ndashima gusa rero narabonye igitangaza ashaka hagiye waje tugira amafiriti kujya ku rudutodo wowe wafata bijya ruraya gose nyuma baguta amasote ugasanga gose baruguhaye gusa we sote nayo waruzi zomara ni hatari umaze kurubona ruje gose waciye ivyifatamwo gute none ega jewe bwa mbere nibaje ngo ni kijumu utaneye inkuru bwa mbere nibajije ngo ni kijumusha mugabo nasanze ari kiraya yego barambwiye ngo ni kiraya byarantangaje gusa nyene ubushambanye hajya ni kabururu kandi cyari kiryoshe ukiriye cyane umvugura byumva sawa nanyimyeko ndafusha nzoguha ntugire ikibazo hama abakunzi bacu batazi Soap Ministry TV ariko ndafise akandi kabazi ntunjaniranye aha ngoma numva nyene umenga nanje ndiko ndaguruka ndiko none mbwira nagaki kantu gashasha woba wakuye hariya mu Rwanda ndibuka ko waragiye mu Rwanda Uganda ni igiki woba warakuyeyo sha nakuye ikirayi naco warutse ikirayi gikaranze cyose nkuko nk'umutwe wose bashobora gufata bakawushira akandi kantu wabonye mbwiraga koko basi wabonye hariya turekane basi nivyo vy'ibirayi narabonye inkoko y'amabara yose inkoko ifite amabara yose ifite ururizo runini ifite amabara atandukanye nta gafoto wowe warazanye basi oya nukuri nta gafoto na foto kuko ufoto gwaca rugenda umva byari biryoshe urazi nyene ko nari naserukiye timu ya Taxi Soap Ministry TV dushikara kugera kure nubwo abansi bakaka mugabo Imana yateguye kugikora muri Taxi Soap Ministry izogikora cyane naho coteba neza cyane niko jambo ry'Imana rivuga ego rero abakunzi bacu ba Taxi Soap Ministry TV murabona yuko urugendo rwacu rwagenze neza cyane kandi twashitse ibintu bimeze neza Imana yaturinze aho twagiye duca hose rero reka dushimire uwatumye tuza hano waduhaye aka surprise keza nkuko yabikora agafasha imfubyi n'abafakazi banaho nikora akongera no ku nshuti n'abatishoboye bose aragerageza kugira ngo abazanemo umunezero imfubyi n'abafakazi bakicara hamwe bakajya bagasangira rero nizere yuko imbere cyane tugiye kubona ibidasanzwe muri Taxi Soap Ministry TV Imana ishishikare kumuhezagira hari hose twabishimye adukorera ibintu byiza cyane yakoze Imana imuhezagira imusubiriza aho yakuye nongere gushimira abakunzi bacu badahengeshanya kudukurikirana mwibuke gushira ko kakaboro kukwe agasubscribe oya na commentaire na share turabakunda cyane ni perfect ndira byose turi kumwe na Nana muvandimwe turabakunda cyane mushikara mudukurikirana Taxi Soap Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen